Inshuti bakunze bacu reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye yaba ari imbere mu gihugu cy'u Rwanda yaba ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese ndabasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Buriya rero ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu ujya umenyera igihugu cy'u Rwanda, nta muntu ujya ukina n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo gukina n'igihugu cy'u Rwanda ni nko gukina n'umuriro, iyo ukozemo ukora iki? Urashya. U Rwanda ntirumenyerwa. Aya ni amagambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakunze kugenda agaruka mu bitandukanye, ariko nanjye ngira ngo mbabwire ngo gukina n'u Rwanda umuriro ukugeraho, umuriro wakototera, nta muntu ujya umenyera n'igihugu cy'u Rwanda. Ushaka kugira ngo umenye wenda umuntu washatse kumenyera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se washatse kumenyera Perezida Paul Kagame, ushobora kuba wagira gutya ugafata telefone ugahamagara General Kayumba Nyamwasa, ugahamagara bitwa ba Thomas Nahimana, nubwo wumva bari hanze birirwa bikarakasa bavuga amagambo menshi cyane menshi asebye igihugu cy'u Rwanda, ariko biriya ni amagambo nyine biragenda bikagarukira hariya. Nta kintu na kimwe bashobora guhindura ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, nta kintu na kimwe bashobora guhindura ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Yewe ngira ngo n'inshuro nyinshi cyane barabigarutseho, baranabigerageje, benshi barafashwe, bamwe bapfira mu mirwano ubwo RDF yitabaraga, abandi bagezwa mu nkiko z'igihugu cy'u Rwanda. Nta muntu rero ujya umenyera igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero mu kanya gato guverinoma y'u Rwanda biciye ku muvugizi wayo Yolande Macron amaze kuvuga amagambo akomeye cyane kuri uyu mugabo wari wakomeje kugenda yibasira igihugu cy'u Rwanda, aho Yolande Macron yikomye uwari uhagarariye umuryango umwe bw'Uburayi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuki yamwikomye? Uyu mugabo yavuze ibiki? Yakoze iki gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mwibutsa ko hari amasezerano u Rwanda na Kongo baretse gushyira umukono ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 2025 Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare na Donald Trump. Ayo masezerano akubiyemo kuba hagomba kurangizwa umwuka mubi, amakimbirane byose bikomeje kuba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, ariko harimo n'andi masezerano yerekeranye n'imikoranire mu bijyanye n'ubukungu, ubucuruzi, iterambere, ububanyi n'amahanga muri rusange, ibintu nk'ibyo byose. Hanyuma rero uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron uyu munsi kuwa 4 tariki ya 11 Ukuboza 2025 yamaganye yivuye inyuma imvugo y'uwari uhagarariye umuryango umwe bw'Uburayi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko niba atumvaga ibibazo biri mu karere akwiye kugenda. Umuyobozi w'intumwa z'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo witwa Nicolas Berlanga Martinez yarangije ubutumwa bwe bw'imyaka 2 muri iki gihugu. Kuri wa 4 yasezeye kuri Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibiganiro bagiranye mu ngoro ya Perezida izwi nka Palais de la Nation muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ayo magambo rero yavuze na yahe? Avuga ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, Nicolas Berlanga Martinez yagize ati: "Nizera ko amahanga ari inyuma yanyu. U Rwanda ruragenda rutakaza urwitwazo rw'ibikorwa byarwo kuri terrain. Ubu amasezerano y'i Washington DC yashyizweho. Ni ngombwa ko umwishingizi warwo agira uruhare mu kubahatira kubyubahiriza." Mbere kumva kuri amagambo ari kuvuga yavuzwe n'uyu mugabo ndetse n'icyo guverinoma y'u Rwanda yamaze kugenda imusubiza, ndanababwira uko ku mirongo y'urugamba ubu byifashe. Hari amakuru avuga ko za Warikare za Masisi ibintu byongeye kudogera, imirwano yongeye, aho leta yongeye kohereza indege za drone ndetse n'izindi ndege zisanzwe mu bitero bitandukanye iri kugenda igaba ku birindiro by'abarwanyi ba M23 baherutse kwigarurira umujyi wa Uvira. Ikindi turaza kugarukaho ni ibitero by'ingabo z'u Burundi zari ziyice mu misozi ngo zongeye kubura ibitero ku baturage b'abanyamurenge ndetse no kubarwanya ba M23 nyuma yuko babirukanye muri umujyi wa Uvira, abandi bagahunga. Gusa hari n'andi makuru meza avuga yuko abari bafashwe na M23 bo mu gihugu cy'u Burundi, mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi, ibo bemeye guca bugufi, bamaze koherezwa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi mu mahoro, ndetse M23 zo ritangaza isaba ko n'abandi bose bakishe mu mazu y'abaturage cyangwa se mu misozi itandukanye bishyikirize M23 iboreze mu gihugu cy'u Burundi, kuko ngo nta kibazo ifitanye n'iki n'abarundi. Hanyuma rero tugarutse kuri aya magambo, mu gusubiza amagambo y'uyu diplomate umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Macron yagize ati: "Ntabwo guverinoma ya RDC ihora ikwirakwiza ibinyoma gusa, ahubwo perezida arasaba ko abandi nk'uyu diplomate babeshya mu izina rye." Yakomeje agira ati: "Amasezerano ni Washington DC afite abayashyizeho umukono, u Rwanda na RDC byose bisabwa
kuyubahiriza. Niba rero uhagarariye umuryango umwe bw'Uburayi asobanuye iki kibazo nk'uko n'u Rwanda rugisobanura, ngo bitari ibyo uyu mugabo ntiyubashye abanyekongo cyangwa se abanyarwanda kandi Afurika imeze neza adahari. Ati ni byiza ko agenda kuko yarangije inshingano ze muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yasoje rero Laurent Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, avuga ati mu by'ukuri nubwo asohoye amagambo rutwitsi avuga nabi igihugu cy'u Rwanda, ariko ni byiza ko yasoje manda ye avuye kuri uyu mugabane wa Afurika. Ni amagambo rero yakomeje kugenda agarukaho n'abantu benshi cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku rundi ruhande ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa ndetse no ku mirongo y'urugamba, aho za Masisi biravuga ko rwahinanye, urugamba rwongeye kuba hagati y'aba barwanyi ba M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda bagaba cyangwa se barasa ku birindiro by'izi ingabo muri rusange. Ariko kandi ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo bivugwa ko zirenga 20,000. N'amagambo akomeye cyane yagarutsweho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ati zirenga 20,000. Ariko mbere gato yuko wenda tujya kuri iyi nkuru n'andi makuru yose atandukanye na operation zibiri kubera muri Burasirazuba bwa Kongo, reka mbanze mbabwire ko nyuma y'aya masezerano yabereye Washington DC, Trump atamaje uwitwa Felix Tshisekedi. Ibi bimaze kuba mu kanya gatoya aho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamutakambiye imusaba kujya gutwara amabuye y'agaciro yayo kugira ngo arangize intambara avuga ko yarwanagamo n'u Rwanda. Bwana Trump yabitangaje ku itariki ya 9 Ukuboza mu ijambo rigaragaza uko ubukungu bwa Amerika buhagaze muri iki gihe yavugiye i Pennsylvania. Muri iryo jambo Bwana Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomoje ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinyiye imbere ye ku itariki ya 4 Ukuboza. Yongera kandi no gushimangira ko yashoboye gushyira iherezo ku ntambara ibihugu byombi byari bimazemo igihe. Trump yavuze ko ari amasezerano yafashije Amerika kubona amabuye y'agaciro yo gukoramo bateri z'imodoka mu busanzwe zitagiraga. Ayishura ko Kongo Kinshasa ariyo yabungirije Amerika ayo mabuye y'agaciro kandi ko itagombaga kuyitesha. Amagambo akomeye cyane Bwana Trump yagize ati nidufite ibikoresho fatizo no kuvuga amabuye y'agaciro ati byo gukoramo bateri, tureke gukoresha petrol ndetse na gaze dutunze kurusha ikindi gihugu icyo aricyo cyose ku isi, mureke duhindure tujye kuri za bateri cyangwa se tugomba kujya muri Kongo bitihise tukabikura mu Bushinwa. Ariko mu by'ukuri narangije intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda kandi baratubwiye bati turakwinginze twishimiye ko mwaza gufata amabuye y'agaciro yacu, ibyo tuzakora, no kuvuga ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakora. Perezida Paul Kagame mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo Al Jazeera yavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC ari we wagiye gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo imuhurize mu biganiro n'u Rwanda mbere yo kumutumira rukitabira. Bishimangira neza ayo magambo ya Trump yagiye avuga. Yavuze ko kandi Felix Tshisekedi ari nawe wasabye Qatar guhuriza mu biganiro igihugu cye n'umutwe wa AFC 23. Usibye amasezerano y'amahoro yasinywe, u Rwanda na RDC kandi byanasinyanye amasezerano yerekeye guhuza ubukungu bw'akarere, aho amabuye y'agaciro acukurwa mu birombe byo mu burasirazuba bwa Kongo azajya atunganyirizwa mu Rwanda mbere yo koherezwa muri Amerika. Yes, tunjira kuri ya nkuru ivuga yuko mu gihugu cya Kongo hari ingabo zirenga 20,000 z'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zamaze kurenga 20,000 kugeza ubu ngubu. Umukuru w'igihugu yabitangaje uyu munsi ku munsi w'ejo ubwo yaramaze kwakira indahiro y'abayobozi baheruka kwinjira muri guverinoma y'u Rwanda, harimo Dr Charles Murigande uheruka kugirwa umusenateri ndetse n'iy'abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire. Perezida Kagame yakomeje ku masezerano y'amahoro u Rwanda ruheruka gusinyana na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni amasezerano yavuze ko adafite aho ahuriye n'iriya mirwano kuko yashyizweho umukono mu gihe imirwano isanzwe iriho ni imirwano umutwe wa AFC 23 uhanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC zirimo n'iz'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomoza kuri izo ngabo yavuze ko zinjiye muri Kongo Kinshasa muri 2023 ubwo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba woherezagayo ingabo zabo mu butumwa bwo kugarura amahoro. Yavuze ko ubwo leta ya RDC yirukanaga izo ngabo
izishinja kwanga kujya mu mirwano na AFC-23 vyabaye ngombwa ko isaba iz'Uburundi kuhaguma, ndetse igihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda gitangira no kohereza izindi ngabo nyinshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko ubwo yamenyaga ayo makuru yahamagaye kuri telefone Perezida Evariste Ndayishimiye amubaza impamvu Burundi bwari bwohereje ku bwinshi ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, undi bikarangira ahisemo kumubeshya. Ati nafashe telefone yanjye mpamagara Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ndamubaza nti ingabo zari ziri mu butumwa bwa East African Community mu burasirazuba bwa Congo ko bazirukanye Burundi bugasigara hakaba hari kuzuza SADC, Uburundi bwagiye muri SADC. Atoya ati mwasigaye se kubera ko gusa muri inshuti za Congo mushaka kuyishyigikira mu byo aribyo byose bakora? Avuga ko ngo yabibasabye ari inshuti. Ati niki? Hanyuma Perezida Paul Kagame akaba yakomeje agira ati narongeye ndamubwira nti ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera kandi zijya mu majyaruguru yacu, Minembwe na Uvira ko biri mu majyepfo. Ati mu majyaruguru murajya gukorayo iki? Tizagoma na za Rucuru ati murajyanwayo n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho hantu? Ndamubwira nti hari abimbwiye ariko nanjye nabibonye kuko bampaye ibimenyetso, nariko ntabwo nari kubyemera ntabanje gukora iki kukubaza. Ni ukuvuga Perezida Kagame abaza nde Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ati wowe ubwawe ngo numve ibyo ugomba kumbwira. Icyo gihe Ndayishimiye ngo yasubije Perezida Paul Kagame ko uwamubwiye ibyo yamubeshye ko ntanga Burundi bwari bufite muri Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Kagame yavuze ko igitangaje ari uko hadaciye kabiri abasirikare b'u Burundi batangiye gufatirwa ku rugamba, gusa nabwo igihugu cyabo kigakomeza kugenda kibihakana nk'uko yagiye abigarukaho. Yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zirenga 20,000. Ati ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe. Ati bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye za Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi zikomeje gukorera ubwicanyi batuye muri Minembwe zikoresheje imbunda ziremereye cyane na drone. Ikibabaje amahanga yirirwa yibasira u Rwanda akaba atavuganira na rimwe abicwa muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Atamahanga aravuga FDLR, aravuga leta ya Kongo, aravuga ariko ntavuga bicwa, ndetse nta nubwo akomeza kuri umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyakomeje no kugenda birakaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero mbabwira ko ifatwa rya Uvira rikomeje guteza umwuka mubi mu bategetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza kwinjira kw'inyeshyamba za mama ya gatatu mu mujyi wa Kivu y'Amajyepfo bikomeje gutera kutavugwaho rumwe muri politiki ya Kongo, mu gihe bamwe bashyigikiye ko imirwano yatangira vuba kugira ngo hirindwe gukomeza ikibazo cy'umutekano. Abandi barasaba ko abayobozi babibazwa muri Kongo. Witwa Juvenal Manubo ni umukada w'ihuriro riri ku butegetsi Union Sacrée, akaba yaranahoze ari umudepite ku rwego rw'igihugu. Yemeza ko uko ibintu bimeze ubu ngubu bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro. Kubwe intego ya mama 23 ni ugushyira igitutu kuri guverinoma kugira ngo yongere gusubira mu biganiro bya Doha. Arasaba rero ko ibiganiro byahita byongera bigasubukurwa byihuse na Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo hirindwe ko ikibazo cy'umutekano gifata indi ntera kurushaho. Agatanga ariko agasuzuguro ku gihugu kuri bamwe kubinyeshyamba zarinjiye muri Uvira, ingabo z'igihugu zitiriwe zinahanyanyaza, bifatwa na bamwe mu banyapolitike nk'agasuzuguro ku gihugu. Uko gufatwa k'umujyi w'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo bigaragaza ibibazo by'umutekano muke kandi byateye kunenga abayobozi bashinzwe gukemura iki kibazo. Jean Baptiste Muhindo Kasekwa ni umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba n'umwe mu bagize ihuriro rya Ramuka. Ashimangira ko hakenewe rero ukuri no kubaza abantu inshingano zabo. Kubwe igihe kirageze ko abayobozi batange ibisobanuro muri iki kibazo muri Kongo. Abanyapolitike rero batangaga ibitekerezo mu kiganiro kuri gahunda y'ibiganiro hagati y'abanyekongo kuri Radio Okapi. Akaba rero bagiye bavuga bati igihe kirageze ko mu by'ukuri abanyapolitike bagomba gutanga ibisobanuro. Ni gute abarwanyi batagera no muri bangahe banesha cyangwa se barusha imbaraga igihugu cyose, ingabo za leta, hanyuma bagafata umujyi mu buryo buboroheye cyane. Nta nubwo ari ingabo za leta gusa, kuko harimo ingabo za leta ya Kongo, harimo FARDC, harimo FDLR, umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda,
harimo abazarendo, hakabamo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ni nk'aho ari ibihugu bibiri. General Byamungu wa M23 yahumurije abasirikare b'u Burundi rero bishe muri Uvira. Uyu ni umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu mutwe wa AFC M23. General de Brigade Bernal Mahesh Byamungu yasabye abasirikare b'u Burundi bishe mu mujyi wa Uvira wava bagasanga imiryango yabo. Ni ubutumwa uyu musirikare yatanze nyuma y'uko ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 9 Ukuboza AFC M23 yigaruriye uriya mujyi kuwa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kubirukanwamo ingabo zirimo iz'abarundi. Kuwa gatatu tariki ya 10 Ukuboza ingabo za Alliance Fleuve Congo M23 ziyobowe na General Byamungu zinjiye ku mugaragaro muri Uvira. Uyu musirikare wari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira igisirikare cya AFC M23 mu butumwa yatangiye muri Uvira nuko ingabo z'u Burundi ziwihishemo zemere gutaha mu mahoro. Ati ndasaba abasirikare b'abarundi bakishe mu mazu gusohoka bagasubira mu gihugu cyabo, nta kibazo na kimwe dufitanye n'abarundi, bagomba gusubira iwabo bagasanga imiryango yabo. Byamungu yunzemo ati ikindi kintu ati kuba kiri mu misozi ndetse nabo nibamanuke turabizeza ko tuzabafasha gusubira iwabo mu mahoro. Ikindi nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Burundi, turabaturanye kandi tuzahora turi bo. General Mahesh Byamungu uyu nguyu rero hari n'indi nkuru ikomeye cyane ndaza kumubabwiraho. Hanyuma rero ku mirongo y'urugamba ni gutse bimeze muri Masisi. Amakuru atugira avuga ko habaye imirwano ikaze nyuma y'igitero cya Wazalendo kuri AFC M23 i Butongi. Hanyuma kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza habuze imirwano ikaze i Butongi kuri metero 3 uvuye i Kalembe muri groupe ya Bashal Mokoto Nite tware Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye ava muri ako gace atugeraho avuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 muri kare gace ahagana mu masaha 10 z'umugoroba ku isaha yaho. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwashoboraga kumvikana mu karere k'imirwano bituma imidugudu ihakikije ihagarika imitima. Nyuma y'imirwano ubwoba bwatashye abaturage ba Kalembe ndetse na Kalonge. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko muri Bitongi hagaragaye urujya n'uruza rwinshi cyane abaturage bahunze imirwano berekeje i Kalembe, mu gihe abandi bagiye mu bihuru bitandukanye muri aka gace bahunga ko bashobora kuba batakariza ubuzima muri mirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuta dusatira umusozo makuru yacu, reka mabwire ko komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yatangaje ko ihangayikishijwe n'umwuka mubi ukomeje gututumba mu karere k'ibiyaga bigari biturutse ku mirwano yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru biri mu kibaya cya Rusizi hatangiye imirwano ikomeye cyane ahanganishije ihuriro rya AFC M23 n'ingabo za RDC iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR. Imirwano yahagaze tariki ya 9 Ukuboza 2025 nyuma yaho abarwanyi ba AFC M23 binjiye mu bice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira uri hafi y'umupaka wa RDC n'u Burundi. Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yatangaje ko perezida wayo Mahmoud Ali Yusufu ari gukurikirana amakimbirane yo mu karere ahangayitse cyane kandi ko abajwe nuko yagize ingaruka ku basivili. Yasabye impande zishyamiranye ko zashyira imbere igisubizo cya politiki ashingiye kuri gahunda y'ibiganiro by'amahoro bya Doha bibera muri Qatar ndetse no ku masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono n'u Rwanda na RDC. Mahmoud yavuze ko AU cyangwa se African Union izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo habeho ibiganiro bigamije kugarura umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma nsohoreze kuri iyi nkuru mbabwire ko Papa Leo wa 14 yanenze bikomeye cyane amagambo aherutse gutangazwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wavuze ko ibihugu by'i Burayi bikomeje kugana habi bigizwemo uruhare n'abayobozi babyo b'ibigwari. Bwana Trump kandi yashinje ubutegetsi bw'i Burayi kudashobora kugira uruhare rukomeye cyane mu guhagarika intambara na Ukraine. Ibisobanuro byateje impaka ku rwego mpuzamahanga. Mu kiganiro agiranye na Politico, Papa Leo wa 14 yavuze ko kugerageza gushaka umuti w'amahoro wa Ukraine uheje Uburayi bidafatika kuko ibihugu by'uwo mugabane bifite inshingano yo kuba mu birebana n'ubwirinzi n'umutekano w'azaza. Ati amagambo yavuzwe na Bwana Trump ku Burayi asa n'ategura inzira yo gucamo ibice ubufatanye bukenewe cyane uyu munsi ndetse no mu myaka iri imbere. Papa Leo wa 14 yasaga n'usubiza ibyavuzwe na Trump mu kiganiro yagiranye na Politico cyasohotse kwa kabiri, ashimangira ko abayobozi benshi b'i Burayi ari bigwari kandi bafite intege nke bashyira imbere gushaka kumera neza muri politiki aho gukora iby'ingenzi. Ati ntekereza ko ari abanyantege nke
Uburayi ntibuzi icyo gukora. Agaruka ku biganiro by'amahoro ku ntambara ya Ukraine, Trump yavuze ko abayobozi b'Uburayi bivugira cyane nta buryo bunoze bwo gukemura ikibazo bashyiraho. Yongeraho ati niba bagifite icyizere ko Ukraine ishobora gutsinda bakomeze bayifashe uko babyumva, ni uburenganzira bwabo. Uburayi kugeza ubu bwagiye bunyuranya n'ibitekerezo by'Uburusiya mu kurangiza intambara. Mu ntangiriro z'ukwezi umujyanama wa perezida w'Uburusiya Yuri Ushakov yavuze ko bamwe mu bayobozi b'Uburayi barushaho gusubiza ibintu ku irudubi basaba ibyo Moscow idashobora kwemera. Nubwo bimeze bityo, Washington irimo kotsa igitutu Kiev ngo yihutishe ibiganiro byo kugera ku masezerano y'amahoro n'Uburusiya. Financial Times iherutse gutangaza ko intumwa za Trump zasabye perezida Volodymyr Zelensky gutanga igisubizo vuba hagamijwe amasezerano yaba yarabonetse mbere ya Noheli, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Birumvikana rero ko ari byinshi cyane biba bikomeza kugenda bivugwa, yaba mu Rwanda, yaba mu karere, yaba ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Natwe tuba twiteguye kubategurira amakuru ndetse no kubagezaho 5 kuri 5, ariko mbabwira ngo mujye muri amakuru yo kuryanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, mukande kuzogera. Icyo bivuze ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ndetse no kuyashyiraho, ako kanya tubona notification cyangwa notification muri telefone yawe cyangwa se kuri laptop yawe cyangwa se ku kindi gikoresho ukoresha, yaba tablet, kugira ngo uhite umenya ngo aha mu Rwanda amakuru agezweho n'ayahe, hari muri Congo amakuru agezweho n'ayahe, muri Uganda amakuru agezweho n'ayahe, muri Tanzania amakuru agezweho n'ayahe, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo amakuru agezweho n'ayahe. Twe tuba turi tayari rero 5 kuri 5, nange mujye muri tayari, hanyuma mujye muri comment section mutange ibitekerezo uko mwumva aya makuru, mutubwire nicyo twanoza cyangwa se twahindura ku bijyanye n'aya makuru tuba dukomeza kugera tubagezaho 5 kuri 5. Ndizera neza rero ko dukomeza kugera tubana n'ubundi, hanyuma munyemere bashimire, mbifuriza gukomeza kugira byiza, kuko turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere cyane. Ariko nshimira cyane abantu cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batwereka ko tuba turi kuri 5 kuri 5, abari muri Canada, abari muri Belgique, abari muri Zambia, abari muri Mozambique, abari muri South Africa, abari muri Malawi, abari muri Zambia, abo bose babagenda batwereka ko tuba turi kuri 5 kuri 5, ndetse n'abari muri Central Africa no muri Sudani y'Epfo. Mwese reka mbashimire, mbifuriza kumeza kugira ibihe byiza. Turasubira mu yandi makuru masaha